Dobar dan! Evo kolica! Ovo švrklja, dobar dan! Švrkli, evo tamo kolica ciganska koja se susjeda. Utura, evo sam pokija, ne tange. Vidim tamo kolica. Ovo je Barnabas, a ja sam Antonija Turić. A onda mi smo bacili ciganska kolica. Mi smo bacili ciganska kolica dolje. Onda skoro došli smo okolo, a mi živimo u Popovači. Dobro, ja u ulici Banaevska Jelačića 40. I sad djeto. Sad ćemo mi vidjeti kako se to štetilo. Trebalo su se raspati. Vidite, naši gledatelji. Evo naši gledatelji, idemo mi to dole. Pored mene je gorme obaza. Hoćete krepat to dok se smijeha, krepanje. I sad malo, Boki, daj stavi ovdje, da vide gledatelji kako cigansko smeće. Cigan, rom. Za mene malo boli grlo, zato sam... To mi se cigan, rom. Tu je preko puta naš ovaj pastoralni, kako se to zove? Centar. A tamo je crkva preko. A mi ćemo to dole baciti. Ovo ciganske kolice ćemo mi dole baciti. Ovo mi to zlajknuli dole. Možemo ovdje tu preko. Pa budemo. Znači, gledatelji, mi ćemo ovo kolice baciti preko. Boki daj stavi. Gledajte, tu ćemo baciti. Bufisno. Idemo mi brzo doma i koliko još to snima Borna? Pa još jako puno. Meni još vruće, ali ja trebam sad još malo pa doma. A mi idemo baciti kolice. Onda se vidimo poslije, ali nemoj još gasiti Borna, sad ćemo to istiti. Što je to biti? I gledajte, sad smo malo prevrnuli. Ovo je presmiješno. I to je sve od nas, dragi gledatelji.